Obibia akwaba ede eba too much GHS so moso fo mini aba epiesi kapane nenso minimum edi ehia ewo ye fidie kase yi eso na Ghana wahala dwumedie na ebre asosemede ebe so mamunim sa de chimbia yeti ensem fofo na setinti yensuso de ye nyai echeso am da biara eda ne de nsem aba beto eye mapono eso ede ebusuafo ni eye rem papa se die enuma nkrofo eye ede etwitwa wo mo ho obi betimi edi bone afi ni nchiri mo de baba abonten kwampo no odwen ho a na wo ente eye ase sese yenim se bonsam na sese wo manipulative nkrofo mu no wasesa eye ne direction na sem ne strategy wo use no wadane no a wo bi entimi ente eye ase ene de eye papa che se onya brante wa ne afi papa wedi infisia eye aduanan enum nchirema na che se 45 years ene de waku ono ankasa na wofo na ne nchirema a wodi atu edwa eye se eye because of eye na wofo enti na ama woda so edi hia ama woda so che se na brabo entimi enkototen emfa emma no ama wono woda so etini abcd mu all those wedi 45 years into entimi fa ne nsa ensi ne bo enkase me wo eye edan ana me wo car ana me wo sika sei awo my account mu ana say like me wo japade bi sei ya empo me mampo ebetimi abosti of it enunti chese wedi eye na wofo eboni a wosusu se wo mo eka ho ebi na enso so eye se suntudua na se bibi aya kwansidie awo abrabo mu a yina wo se wo ye de wo yini oyis aye kwansidie no efri wo no enunti na wofo na aya kwansidie de ana ama na brabo enunti weyi eye na wofo de eye de efri eye eho enu ma chese nti we ababeto eye ya pono so akwakwa ye awreho esem ye papa na eye ye papa no echire mu ase dem di kan ye no enoma nkoye emfa ema no bibi odi ne sabeso mu a na chese aye basa enoma bebre na wo na namfonom ne mfefo etumpon ne mfefo eye do mu betimi bia de aye den akonkan enso so wono de bibia wode tare na awai wo so mu na hwan wo yesi ana chese ohun na hu ano na no no ohun no se eye na wo fo na chese wo madane obstacle de ama ne success ama ne yedie no ntino wo ye na adwen se so womo ani akwasije ni de ne meyi wo mafiri ho na ne yedie bi a wasa mensa ka no mensa entimi nkase because womo entimi anja japade bi o mentimi anye emo apapa bi amfa amboa me se me ba be di eye womo ene pane bi de na nsusu me nsusu amaba be womo wo mi ababi ase no wo be se simi nhira kwan wo be si mani monyam kwan wo be si mi mpagya kwan me kase ye kwan de ne menhwe masa eye enwoma no ensi nti wo no so ebeyi womo ede afiri wono mu a we ene eye na no disem a wode etu edwa mra eye apostifo ensa eso ni mo efa na nyina mo ho sem a wadie no ho no wode echire mu se sa ena wosusu se wo se wonye na no ne betimi aboa ama eye na brabo no betimi akonkan ede ama no se wode se kan se wode etuo so wode den enekun eye na wofo no edi free ho no no de abusuafo entimi ememeto dwa eye pictures no ena etwa go so hu se eye abrante no wote eye ka mu a chese police ka mu a eye maame no ne papa no eda ne nchen ewo ho no sa na picture no se de eda ho no ha sa ena etie pepe na me pese mi hu no se ho se wo bo abrabo na enkoye se wutu na mo bi na chese enoma enkoye emfa emmawa wo se wo mfa so bo no embo obi ana dana wo se ye de so bo ebo obi enam ye na wonto bi a enkoye noma bi a ye hwehwe se ye pese ye nya ye nsa entimi enka na because enoma bi wo hono ma wo dwen ho a wonte eye as a 45 good years old man there at least wo senka watu na mo bi wa ye enoma bi a wa wutimi wo sese na se wa ye ni nyina na se entimi enkoye waye ni nyina na se entwe ya does it mean say eye wawofo na wo se wo blame wo mo aya ni nyina na aya na efra wofo no eye dana wo se awofo enye japade emfama wo mo master de be ya wo mo maba wo mo embre na ne no ane se wo mo sudu wo mo nsa so ma na ne ko ne toten e de mo ana se bibi nkoye wo eye eba abrabo ma awofo na asediem awo se ye de so bono bo awofo no wo se wo mentimi anya eye nyoma pa bi amfa ma wo mo ma ana abusuafo enema we de se ekoso wodwen ho a wonte eye ase se mpo de minim se ye nyame bo wo na wo de wo bewi ase na wo botaye woni so de ho antimi amamu a eye awofo na ama na amamte wo se wo ku wo ho ana se like wodwen ho a wonte eye ase na ebinum susu se wo bekom na ye difo bi
nyame nipa bi evangelist bi apostle bi ene hu abrante ka che ne se wa brabo ya wo boy enkoye yi efrifie maame bi wo papa bi chese wo bi a wo ben wo chese wo tare wo na hu ani wo no ena wo enu ti na ma abrante no etu sa anamo no na se sample na ya ka kire wa na eno kire se fa emrasha wonsa eku wo maame na wuku no na wa brabo no esiyim wuku no na wa brabo no edrum pepe so a wo se wudru ana so wuku wo mu edifiri won na yedie na wo hwehwe no wonsa atimi aka se ya woku wo mu won so no ya den yensa aso mu a wo aposifo akache enu mu police station anase abanmo afiase a wo be kwakoda no ene de wiye yo ebeba anase no ene de won kanko eno ene be ma woni so de hu a wo pen wa brabom no na etimi asipia na abusuafo eno be wo ho no mama yenhwe ne yentutu ne ye eni kwase ye tinsin bi di free baabia ne ye tu ho na mo na ye kwakwa react e wo ho because kai hu no say wo react no the outcome of your reaction no and also enwe ehia ye papa because we react wie na say ankofa anyoma pa anfa ambewa kai hu say na chese wa brabo no wo do say na wo paniye na so na wa say no say ya wa busuafo wa kun wo all because of ya wa brabo a enkoye wo kwakwa da afiase na abrabo no ebe de watimi ato so na wanya de wo pe na chese say na abrabo no krampo no wa say no krampo ede awie ebraso say mama yani enda hono na yenhwe ye nyoma say de etutu ya na mo eye ne enoma yete no how are you very at no mama yenhwe ne because eye bibiam ene ye fa eye abufo eye bibiam ene ye twese kan no nkontiba ene etu eye esa abusuafo mo so wadwe ntwefa ensemi hu ene se for bra e wo too much GH your comment section e biom like videos na share all the social media platform betimi so follow your IG page at too much GH_media e de ekriasi kapa dasene ye besane share Too much GH. We did that say Japan. A break and Besame TV. Me share too much GH chat. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody GDBia. Madam, I love you. Me did the Isaac Ojampo. But me family the great tempo. Bring. One man come on here. Too much GH. Too much GH. Mu too much. Na me so me I'm more fire. Too much GH. We are boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH.